Hal ini bisa meningkatkan paling tidak komunikasi, sosialisasi budaya, khususnya budaya Aceh yang bisa diserap ke berbagai kota di negara Australia, insyaAllah. Head of Religious Affairs or Head of Minister of Religious, they're heavily involved as well. We thank you for that. I know that I can't speak for all of the Australian students here, when I say we are honored to be here. We're excited to opportunity for this program. We didn't come here to teach English only. We actually came to here to learn. Kita nampakkan bahwa Banda Aceh adalah kota yang berbudaya, Aceh pada umumnya dan bahasa Aceh pada khususnya, yang cukup menghormati dan menempatkan derajat yang paling tinggi seluruh tamu-tamu kita.